July ni sompanga zirtop ni sang ni somni pahnia ni e Burma ram chanchin thar ber perle Sri Lanka ram tlak chet thu chanchin thar tuntuma hian kan thlirin kan ngai thlau don ani Chin state falam khopui tanga halkha khopui panmek military council tele Chin PDF tangrual te jun ni ria ta tangkhan anin kap trana military council sipai somruk chuang anti tho thu Chin National Front CNF thupuang tu salai thet ni chuan asoi military council mi jani rual motor somni pasari nena halkha khopui panmek chu CNA le CDF tangkop ten jun ni riat khan kong tluanin bomhangin arukin anlo beya juni som pakhat thleng khan military council lam mi somruk chuang anthia PDF tangrual lam hi mi pakhat aboral thu salai thet ni chuan asoi ani lam hi kan thra chiang che lona in ninga chung khan mi somruk pathum vel an thiarin om keini lam ero chu mi pakhat aboral via mi som vel chu hliam anom via an tlem khop mai pani pathum bang hliam na vak an om lova nimin khan mi pakhat chuan min boral santa ani ti in salai thet ni chuan asoi bok Chin Trangrual Pol PDF atanga boral hi CDF le matupi sipai zinga salai aulong ania nimina falam le halka inkar ram thlo khobula inka ana aboral ta ani military council tele Chin Trangrual Pol te hian falam le halka inkar kongpui tal tlangzar thlanron khokianga tumriat ayat lemlo anin ka tua Chin Trangrual Pol ten bom le lai pui mangin tumli zet an ka chua thu hriat ani anon kalnal hun apianga arem chandan angin an kap ru zeu zeu zela khochung an luin Chin mi te chuan khochunga mi an kap ngai lo an ti niang khochung chena in hal tona an lu nu in kan ka chela lai pui le bom den kan zui boka ti le liam an tam khom mai ti in salai thet ni chuan a soi ani nimin lam khan military council te an thlan ron khuwa tanga doitek khuwa an pan lain Chin PDF ten an ka wagin an kalchun zom theilawa ram thlo khuwa a an kirle military council te hian motor somni pasari in an thok chuka motor palia hian in sakna tu cha khai phurin mi somli vel an chuanga kalmasa an tangthung falam le halkha konga taal le tlangzar khuwa chena in somthum panga vel an halkanga tundin huna hian falam le halkha inkar inkana CNA le Chin PDF Trangrual Pol ten an khuain wei mek ani Myanmar sipai ho tu Senior General Min Aung Hlaing le Russia Defense Official ten Moscow a inbiang na an nei nuwa Russia le Myanmar chuan defense lama tho dun na thu zok le thazong nei turin inrem na an siam ti Russia Defense Ministry thu phruwa chuan atalang meeting hi tho tani khan nei ni in Min Aung Hlaing chu Russia akalte ministry chuan asoya meeting a hian ram pahnia military department ten tho dun na thatak an nei chun zom theinan le ral thuan thahem tak an thon zel theinan inrem na an siamani ti in thu chuwa chuan asoi United Nations chuan right expert on Myanmar Thomas Andrew chuan February thla khan Russia hian Myanmar sipai te kota drone fighter jet chini le armor vehicle pani an thon ti soi bok Myanmar rama chamek British palai Ambassador Mr. Pete Vol chuan nisong pathum July khan Twitter a thu chua siamin democracy pong suala thu nei na pong latu dan lowadin Burma Military Council firfiak sarkar chu apom pui thei thot lo awangin Myanmar ram ka chuasan angai don ta ani ti Peter Vol chuan British Ambassador ani na appointment letter chu dan pa ngai anga chuan an omna rama ho tu bernena thelu angai ba ka an mel volunteer angai thu asoya British sarkar in Burma ram ambassador atan min ruat ma se thu reina achil mi pui poi sei lo nu na tam tak rong taka thathin sarkar hi thlo panga kalan dona wangin ka ambassador ni na lekha hi ka the lu tak lo wangin Min Aung Hlaing Ministry Council sarkar chuan an ram leilung atagin chuak turam min nor luita hi poi ka ti tak zetani atibok Myanmar ram British Embassy Office chuan remna le muana tuan tling an nei theina le digna le zalen na an nei theinan Myanmar mi puite lama kan ding het reng don bokani ati military council sarkar hruai tu Senior General Min Aung Hlaing ten thu neina an pong la ki kum khan le achan ve lai ni to ma se
ram ro rel khol hi an la chel hei theilowa khovel ram sang sang sarkar ten an la pongpui lo bok ani Yangon region Mayakon township Sunin Si Kongle Suinin Si 7 rota military council pui pa ber senior general Ming Ong Laya Farno Jinjin Hlai ni chena in chu July ni som pakhat zandaria le mini som vel khan Yangon khopui rol ra la chathin HTY battalion le tangrual polten an boma kar achiat le thu don ani July ni som pakhat zana khan Sinhin Si rota bom apuang ma sa anu a mel kwa usin ko ta le su sin si rota apuak le apu hun ka lakhi minute nga le minute som ka dan vel ani ti in Yangon khopuya tual chung mi pakhat chuan a soi Yangon khopuya tual chung mi then khat ta chuan senior general Min Ong Hlaya Farnu Jinjin Hlai ni su sin ni 7 rota Kanboja school omna kong huan number 99 a chenga July ni som pakhat zantariat vela bom puana in kha Sunin Si 7 rota tanga huan number 99 ania huan kota kong tapo an chiat nual thu don ani bok Juni thumpo khan Jinjin Hlai ni chena in hi bom hanga beitum to alo nia alo ting lo lawa July ni som pakhat jang khan an beinon le thu Yangon khopuya rol rala chepol ten an soi painter Khin Hlain le Dolha mu te hian fa panga an neya an fa te zinga hian Jinjin Hlain Tun Ong Hlain baka Burma Military Council Sarkara an ho tu pa ber Senior General Min Ong Hlai hi apalina ani Magui region Yasa Jio Township te to Buddhist Pitiam School Military Council sipai book khwarlok ta chuan July ni riat zanda rukle achan vevel khan Yasa Jio Revolution Group YRG Pola tual chung PDS sipai pakhat an ka zui nu in an man thu YRG Pol to puang tu ko 0 chuan Yangon khit thit media asil hetia an man nu hian tal chuangai na hriat ngang to lo awangin aral thuam pai mek tual char bom pathum hangin aman tu te thi chila military council sipai lam pasarian tingala paria chu pakhanchi civil hospital a phorlu ani nu in an thi zui thu don ani he pdf sipai tleirol hi aluna alarei lowa training po ala nei man ri lo ani chak khai petu ni in khochung duty angakal alania jinglama kanin ka boi thu po asalawa an kholama ho tu te to khuwa military council te kem om thu po asalawa Buddhist Pitiam School apal tlang nu in military council ten an ka pa abai ka fuin atua engma tingai na ahriat to lo wangin tual char bom pathum mang chuan military council sipai te athi chilta a mi som panga an thia Buddhist Pitiam School a mi pasari an thingala pakhangchi civil hospital a clinic danga thi te ne chuan mi som panga vel ani ang liam tur military council sipai te po clinic dang an pan ngam lowa mi thirwang te po atu khowanua pakokku atanga motor pathumin an thiata ani ti in YRG tu pong tu ko 0 chuan asoi PDF sipai boral ta ruang le te to khuwa military council ten an ka truma lunglam chian lo wanga boral ta tual chu mi pani te ruang chu Buddhist Pitiam School malama military council ten an hal thu don ani khochung veng him tu pol PDF sipai boral ta hi Yasa Jio Revolution Group YRG pol ten zana chibai an buka ahming le athalak te an chung khat unaute ven thonan tin tarlan ani don lo thu YRG tu pong tu ko 0 chuan asoi July niriat tuk veka khan military council tele Yasa Jio Revolution Group YRG te ani kap na sania military council lam hi thi le hliam anom nuala military council te hian to chong chuachanin Zuabongchi School book an khwari ni in thudon na chuan asoi Myanmar ram chunga mishing in suana le Gambia ram in International Court of Justice ICJ a khinchung changa military council chuan ICJ hena Myanmar ram chunga rorel thei ani lo thu athlena he mi chung chang hi July ni somni pania court in angai tu don ti thu chua siamin an talang Myanmar lamin ICJ chang le turin military council hian June sangni somni pakhat thachunga atalan danin Myanmar palai pariatelna foreign minister u wana maunun kai hruainan hnuai atangin international cooperation minister wu ko ko hlai chief justice
do thi ta u ten tel bok thu don ani mihring in suana chungchanga Geneva Agreement bo chia Rohingya te chunga thlentir Myanmar ram chunga Gambia ram khina chungchanga ICJ in thuthuna siam thei ani le ni lo chu Gambia le Myanmar ram pani in talai tirin soifian hun pe kan ya tunma National League for Democracy NLD sarkar lai atangin ICJ kota thuthuna siam theina power chungchanga Myanmar ram chuan alo hnol to ni ma se tuna chuan ICJ chuan Myanmar ram Military Council palai te complain na te chungai to in July ni somni pania thuthluna asiam to do ni in kan thu don na chuan soi top nan viewer te hne nangen na kan han sep ve lenge viewer ta jinga kan channel min na subscribe saklo te khan subscribe button khamilo me saka mino subscribe sak ve ngei turin kanan somin kanan gen chawa tin kan video upload thar te in lo dona in lo hu ngal zel te nan in tan po ol samjong nan notification bell khai metanga ola in da don ya